Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun dihormat Bapak Kepala Desa Karangpaningal kali sadaya aparat pemerintah desa anu sami-sami hadir. Nun dihormat para alim ulama, para kiai, para ustad, para pimpinan pondok pesantren, para tokoh masyarakat, tokoh adat anu aya di ieu tempat. Mun dihormat kedua calon panganten kali Ibu Ramakna oge keluarga besar di masing-masing calon panganten. Teka kantun nu dihormat pengatur waktos, panggajap acara oge Bapak P3 UKDK Guru Simkuring. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadaya tiasa lalinggih di ieu tempat di nararaga nyakseni kalih ngadoakeun dua insan anu bade ngalaksanakeun salah sawios sunah rasul nyaeta akad pertikahan anu mana calon panganten pameget sumping ti dusun Sindang Sari terus RT 2 RW 10 Desa Sindang Laya Kecamatan Suka, mantri jenenganana Rizaldi Septiadi. Terus badai nikah kaneng Detia putrina Bapak Omon kali Ibu. Daya sanes pidoa ti sadayana mudah-mudahan proses pernikahan Ari Jaldi sareng neng Detia RT seberapa? 2 genep seurnya jangan 2 genep iya nembe 2 kayak genepna nambihan. Sekali deui urang doakeun pernikahan Ari Jaldi Septiadi sareng neng Detia aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Sabada di akadan mudah-mudahan rumah tanggana sapapaosna aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala sehingga ngawujud rumah tangga anu bahagia. Bahagia sanes wungkul di dunia tapi mudah-mudahan parat dugi ka akhirat. Amin. Ngawujud rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kangge persyaratan pencatatan alhamdulillah perantos diparios kalayan aya wagelan mung aya lepat dina RT unggul panginten teu aya angka genepan kayak ditambihan kukituna panginten ulah dilami-lami nya ieu akad teh cuang cepetkeun wae sabab aya paribasa ikan sepat, ikan gabus, ikan laut, ikan tawar lebih cepat lebih bagus karena perut sudah aduh manitararik kitu nya. Kangge mas kawin di dia tercatat emas 10 gram mana manawi oh eta hon saterasna kangge saksi parantos aya akang sareng akang nya wios teu dihadirkeun calon panganten istri iya tos uningannya oh. Ijab kabul nge bahasa naon
Indonesia tos latihan asa kirang percaya coang cope heula nya dibayar tunai pakai untuk saya terima nikah dan kawinnya Detia binti Bapak Kang untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ingat, jadi bayar tunai. Hebat. Maka orang kawitan ku pamotan istighfar sahadat kali sholawat mungkin dilanjeng karena khutbah ku pangarsa pun guru Bapak Amil. Maka sasarangan terutama kedua calon pengantin oge Bapak Wali kedua saksi sami ngiringan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahlan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wada alaihi. Fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجوزوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الدواكين ولا الدواقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamaosan istighfar sahadat kali sholawat dilajeng kana khutbah parantos. Mudah-mudahan wasilah eta aosan ngajantenkeun kabarokahan khusus kanu bade nikah umumna kangge urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Salajengna mangga urang sakseni prosesi ijab kabul, ijab ti Bapak Wali, kabul ti calon panganten pamagen. Atos niat, kumaha niatna? Oh, niat nikah milari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nya, Bapak bade langsung atau napi dipandu? Dipandu. Mangga salim. Ya Nina. Ya siap. Begitu. Tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rizal Septiadi Ya Rijadi Septiadi bin Bapak Engkos saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Detia kepada engkau dan untuk engkau dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Detia binti Bapak Omon. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah kama yabagi rijalali wajikal karim wa ahlini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al syai'at wa tarfa'una biha indaka ala kulli darajat wa tubaliguna biha aqsyaqayat min jamil khairatil khayat mamat. Allahumma alifa rijal wa zawjatihi. Allahumma barakallahi laka wa baraka alaikum wa wajma'ana bil khair. Allahumma barakallahi laka wa baraka alaikum wa wajma'ana bil khair. Allahumma barakallahi laka wa baraka alaikum wa wajma'ana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bojo AA anu gelis anu solehah ya AA nyanggakeun mas kawin anu kasebat tadi. Mudah-mudahan manfaat kangge bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga nyanggakeun. Rijaldi suami Abi anu janten anu soleh anu bager Abi nampi dibayar mas kawin. Jadi aku oh iya dong pasti dong insya Allah Abi dari dibayar.